guys, welcome to Mix Studio Biermanns, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para nos abrir. Mix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos no Facebook, subscribe no YouTube ou na plataforma de podcast preferida. Escute o podcast preferido que hora e onde que está. Mix Studio, powered by Credits, botou ideia? Credits educava e prepara a abo para vir um empresário exitoso. De business plan, guia personal e préstamo para negócio até com 100,000 florim. Vira para mês donho com Credits. Subway. Passa na Subway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Com 7 localidades rond Aruba. Nós está cerca de Ibo. Subway. Swing Masters. Organizando events, conferences of weddings, Mister de luz, sound, staging, DJ, trussing of flat screen, Swing Masters está claro para ser boa fiesta éxito. Swing Masters. E agora, Mix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. That things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause Rise and shine, Aruba. Happy Muher Fabulosa. Monday, Saturday Monday, a 28 de outubro. Seguro, nós estamos extremamente excited para nos 16 episódios de Muher Fabulosa aqui na Mix. Pero de maneira costume, pelo menos começar com gratidão para todos os partners que estão fazendo podcast aqui na Mix possível. Assim também que agradecer nos partners de Mix Studio que dão créditos a Aruba, a Subway e Swing Master, que mais claro sim, não aporte nos no porta aqui não brindando o melhor de inspiração e motivação durante cada podcast que nós temos aqui não? Como também, papel de gratitude, me quero recordar o gratitude practice, toda a luna para mim é o melhor dia para fazer isso aqui. E de forma aqui não começamos a se mandar bom vibe, bom energia. Pero para back da nossa edição de Muher Fabulosa, a mim tá Josie, você Muher Fabulosa host para esse season aqui. E maneira costume, você conosco no season aqui tá carga tema, é tema de All You Need Is Love. E me também tá papi de aqui mais e mais tudo se manga sobre tudo que nos mesterta amor de nos vida presente, para de forma aqui nana nos por a lograr lo infinito, nos iluminar, nos inspirar e nos motivar, nos mesmos como também outro. E esse grupo Muhernan Fabulosa é algo extremadamente importante. Nos self-love e reach ultimate purpose de nos vida é para estar completamente e totalmente feliz e viva em paz, right? Pero prometo nos siga com o nosso tema de Awe, nós temos uma invitada super especial com a minha amiga Nathalie Biermanns de Hollywood Reiki Studio, que também conta-nos pouco de sua jornada, também seu conhecimento de Reiki, pero no mesmo momento também está lançando uma extremamente proud friend right here, está lançando uma sessions para awaken and break through your unexpressed self. Pero ele conta-nos pouco mais de isso aqui, as que nós durante a nossa conversation sessions. Pero prometo que sei, me quero recordar para manifestar manifestar isso aqui. Me vai repetir comida é extremadamente importante para mim mesmo. I am a powerful woman and I will manifest all that I am. Me tá mulher poderosa e me tá manifestar tudo que me tá. E da logra tudo que em princípio me põe meu coração e mente peno. Pues no start of the week, me chamei de meu amigo Giovanni, de Practical Wisdom Newsletter, tabisa as follows.
we não sei conversar um tiki mais de um filósofo como está hopi interessante para compartilhar com você está a Lao Tse e Lao Tse tabisa as you think so it is. If you correct your mind, the rest of your life will fall into place. Lao Tzu. If you correct your mind, the rest of your life will fall into place. Reflection di Isaki. Tabisa, your mind shapes your life. The way you choose to see a certain event in your life determines what that event means to you and, consequently, your experience of it. Your mind can make a heaven out of hell or a hell out of heaven. If you believe you can do something, you feel the motivation and the empowerment to take on the challenge. You will not give up after the initial failures because, after all, you believe you can do it. Eventually, you make it happen. If you believe you can't do something, you are immediately robbed out of any motivation to take up that activity. And even if you do engage in it subconsciously, you might be sabotaging yourself. In order to confirm your original belief, argue for your limitations, and sure enough, they are yours. So, lo que está pensando nos kinangta, en verdad nos mente ta algo hopi poderoso. Para nos propasar un tiki más en nos monkey brain, y un tiki más en nos monk brain, y na momento que nos chega nessa aqui, tudo o que nos pensa tá vira realidade. Se que se você pensa pensamento não negativo e menos bonita, é tá vira realidade. E se nós por foco um tiki mais, empoderar nos mesmos e motivar nos mesmos, na verdade, querer um tiki mais nos mesmos para lograr coisas que nós merecemos nos vida, botar o que lobo não horta bom mês de ultimate happiness aqui. So, o exercise que eu acompanhar essa aqui tá the following. Learning to constantly observe your mind and to change your thought patterns is the single most important skill for any type of growth or transformation. Se cada momento nós por reparar e hala nos mesmo atenção para o pensamento menos leuk e nanang e toma ação para cambiar o hábito de eco chiquito aqui de pensamento aqui. Tá, eigenlijk é skill de mais importante que nós por acquire para nosso crescimento e transformação personal, não? So, want to know your future? Look inside your mind in the present. What reality has your mind been creating lately? Bo quer predominar e sabe o futuro? Wa com tiki mais que o bom pensamento não está criando no presente e de forma a que make sure que a realidade que o está vivendo den momento que o plans tá exatamente o que você quer lograr. Não harta bom mês de lograr tudo o que você merece, não? Happy growing! E para motivo, e para essa aqui também, me quero importante que nós por reconhecer tiki mais em verdade nos pensamentos não, ou por acknowledge também se nós merecer ajuda de que outro para nos por transformar e crescer de uma maneira diferente e para a pessoa autenticamente perfeito ou imperfeito que nós está e logra tu nos meta não e por motivo e não me invitar minha amiga Nathalie. Nathalie, bom dia. Hello, bom dia Josie. Conta amiga. Muito bom, muito super bom, net muito escuta tudo o que você pensa, então me wow, eigenlijk is dat tudo, it's perfect to right now have a chat about the program. Yes, exactly. Bosa, me não quero para muito. I can help you with that. Exactly. Esse motivo também com assim tipo motivation die uma inta atas na gepast. Paso inderdaad me quer para bom mês introduzir bom mês rotos. Tu gente, essa que conhecer porque viva aqui não. Só que botar, pero botin me quer história e jornada hobby peculiar e interessante para compartilhar com nós. Paso los de actress, botar Reiki master e a que não botar vai lança amanhã programa extremadamente importante me quer mele para de mujer. Ja, correcto. Dus, oké, laat me contar un tiki, quien mi taki kutur mi ahasi.
En so, sí, dus eigenlijk kom je a llegar a programa aquí. Yo si vos escuchame. Te escuchaba perfectamente, sí. Okay, perfect, great. So, eigenlijk mayang met bij met mesma companhia da Hollywood Reiki Studio en to makumisa com companhia aya aqui door die eigenlijk is zij echt pas door die pandemic. Me digo algo bando die acting because things are so insecure. En to ja, hoop je het al deal with anxiety, including me miss durante the pandemic. And so I actually delve into Reiki even more than I've ever had because I've been practicing Reiki for 18 years. And this year I got my mastership. So, mi ABCD, di lanzo mi compagnia. And so I give Reiki to corporations, individuals, in group settings. En toen me digo algo, mi que eigenlijk hace algo un poquito más creatief. En toen zei ik durante de zomer, en toen zei oké, ken me dat? Who am I? Because I need to do something a little bit more than just Reiki. En toen, maar echt bij Sinta, en toen, we zijn niet de boeste bij Sinta ding naturaleza, en toen, en dan moet ik echt connect to naturaleza, to my higher self, and a lot came through, and so this program came through, and it's called Awaken and Break Through Your Unexpressed Self. So it's going to be a playful and a mindful journey to find your true voice, step into your power, and express yourself. Você, so amiga, prometo que você seguir com esse 6 horas, me tô underbreakable. Pero me tem uma pergunta. A minha experience Reiki dordibo, para hopi honesto. Então, lo me tá chiaro portarsi por conta não são tiki kiko Reiki tá. Posso e pergunta e acaba a pop-up que dentro do studio. Para portar explica um tiki também kiko filosofia e mastership e prática de Reiki tá inserar. Okay, yeah, claro. Let's jump to Reiki first. So Reiki, it's a Japanese healing arts technique. So it's energy healing. And so it's an energy healing modality. It's a Japanese energy healing modality. It's been around for thousands of years. It was rediscovered in the 1920s by Dr. Mikao Usui. And so basically, look at that, sorry, I switched to English. Obviamente, constantly. So, okay, is me papi English? Go ahead. Okay. So, yeah, como me explica Reiki? So, let's say we're all energy. Everything it's basically life force energy, and that's the exact meaning in Japanese. Reiki is life force energy. So it's the abundant energy that flows around us and through us, and it's everywhere. And so say, como me explica bijvoorbeeld, okay, si bota nosturta energia, si bota dentro un kamer, and so bota wat yang hende en turte contento, and so tem persona who smile cubo, but you know there's something off. So and so a persona quizás no te gusta, pero es smile cubo, pero bota sinti energia no te correcto. Energia, it's just not a positive vibe. We've all experienced that. Or bijvoorbeeld bo amiga, but by seeing and it's super nice. With een amiga die was super nice, super lief. But you're having a chat with her. But every time sometimes when you go and you have a chat with her, after the chat you're like completely depleted. Un exchange die energie aparte. Correct. Dus kiko Reiki eigenlijk is a very high frequency of energy. Dus but to basically tap into that high frequency and wherever there's more frequencies into your field, te passen gewoon door die, bote experiencia bodia, bote passen door die bodia, en toen je het algo como una gusta, en is a lower frequency of experiencia algo, of gewoon papi con gente, en toen completely depleted suddenly, without any expectation. Dus voor Reiki, bote tap into the high frequency of energy, and so basically it's a fill up to it gaps now under the lower frequencies of energy, and so bote sinti más claridad. It's a yudabo hopi también mané ora botin pensamento nang negativo, and it's a hopi
difícil para break it, and to turn it into a positive thought, and to say lo que antes encantar di Reiki. So, sin viaja, bijvoorbeeld, minuto de 10 de mi vida, poder, power, para transformar mi thoughts por de algo que negative into something positive. Just sobre mi vida en el momento é dat mucho pisar. Things were too hard, and to Reiki dat tool para mí, dat gentle tool para mí, para mí por treat myself with Reiki, and it really helped me transform those negative thoughts into positive thoughts. Sobre ela basically kita energia di lower frequency voor die einang ela dunami echt push okay, now I can transform it into a positive thought. So it's a gentle way of self-love, and so it's echt yudami masha hopi missing mi bida Reiki adherente ding mi bida na Aruba. I was in my early 20s, niet bij hasi 40 anos aqui, dus eigenlijk 20 anos passando, without een temporada mais difícil mesmo para mim. Então, eigenlijk, I was broken. Então, Reiki adherente ding mi bida, então ela dunami assim shift, without een persona, eigenlijk, at least, I wanted to sleep 14 hours a day if it was possible. Of without passo door die coisa, echt hopi difícil, without mi mente dat hopi negatief, without hopi inseguro, anto door die hopi coisa assim, quizás minha hasi choice nang muito bom para mim mesmo, they were like self-loving choices. Anto Reiki adresso ding mi vida, anto ela shift algo assim tremendo para mim. Ma muda bij Holanda. Anto einang samen maar in touch con otro Reiki master, anto eigenlijk met de beste depressief ormeren Holanda. Dus sobre maar bij voor die Aruba, maar in touch con Reiki, anto met dat een tieke men suspicious. Oh my God, kiko Reiki ta energia and you can move it and what? Men is een superstitious, anto samen gewoon met dat miedo. Okay, it's energy. I can't see it. I don't know what it is. Kiko vai passar, o espírito malo do bini. Pero como step over the miedo e nana, para sobrar, ora não conhecer algo, é verdade. Pabisabo eerlijk, ora mahasi session ko, mi meta também era okay, Kiko mita vai verwacht. Was aqui me kemen, pero depois ora makabita, oh, okay. Hopi apart pas bisa pa esta portaku ta puntra komi por hasun session kun ya we do virtual sessions anto eta mino po explica bosa pero verdade é pro meu pensamento de lo que bacai bisa no as in que tá es um espírito I don't know bota tienes no picos também de mass content via social media of outro gente. Pero com a experiencia essa aqui para step over the fear inang e awoken ang butimbo Reiki master. Sim. Eigenlijk basically ora muda bij Holanda. Mi mama di come mi conosce un Reiki master, quizás porque parece que anto mabai anto quizás na Aruba me não está a informar muito bom Kiko precies está of Kiko precies te passa com energia, você? Anto Kiko eigenlijk a história tá de Reiki, me não está a usar nada de Reiki. Anto mabai se que a senhora é Reiki master aqui na Holanda, anto na começamento é tal maneira me di você me diz bem para treatments para behandelingen não, anto cada semana me está a sobre minha mente me tauta echt in a very difficult stage. Me tauta hopi depressief. Me kera droomy. So, único coisa me tauta hace, of course, you know, I need to get to work. I need to get my stuff going. Pero, me não tauta echt gana dita social. Dus, maar gewoon, sige hace, isaak me di, isaak ito gewoon like me sinti me mes bom. I don't know exactly what it is yet, but it makes me feel good. Ito dynamic claridad. Exacto. En op een gegeven moment moet ik gewoon sentir me relaxed. Cada dia después de session, me tauta gewoon sentir claridad in me. I felt connected to myself. I felt clarity, and I just felt like, oh, I can think positive again. Slowly but surely, me tauta wak, me diferentie. Okay,
Cosa aqui cada siman moet gewoon bij hasie en met dat hasie tur siman op een gegeven moment minuut uit een mysterie tur siman mas op een gegeven moment uit cada dos siman en op een gegeven moment cada luna en Reiki mas aqui de comigo tá algo bota klapa bo initiation bota sobre ma hasie Reiki me sim me de klapa me initiation en ela reinitiate me para Reiki atrova sobre então tem booklet e turcos kiko tur Reiki tá então explica de Reiki. And so I had Reiki 1, so I could give myself Reiki. And, she was like very strict, like, okay, you need to give yourself, like, for the next coming 10 days, Reiki. And so, say, I could have and so I had Reiki 2, for distance Reiki. And to get to know the symbols and get to know what they are, get to know, on like emotional and mental balance of releasing karma of botin cierto símbolo nan kuta para clearing, like really clearing like any form of lower frequencies of energy of self-love kung bota tune in dinge energia di self-love pa asina abu bota hay a power to step into self-love bota and so Saki eigenlijk, ela dunami asina bonita chef ding mi bida and ma kumisa by ma worden accepted in ariba toneelschool na Hollanda. And so en na een otro chef apasa and me wow, Saki, this is it. Like, why didn't I get in touch with acting when I was 15 years old? It would have saved me, Like, pero so many things. Met hij is na great, pero verdad Bumaya geef aan, no? Bakay bisa worry ko botata sinti in your 20s, untiki insecure, anto. No, untiki, hopi. Mi queda así subtle, amigo. Mi queda así untiki subtle, pero okay. Let's not do it subtle. It was like very, very bad. Botata hobby insecure. A mí por igual hasta un tiki shy tim viaja, echt quieto. Pero inderdaad, by into acting. Então botata contami durante nos interview, que botata bezig com para research para o program. Botata conta verdade com em princípio essa aqui também mas depois que bisa seja shift grande pabo. Basta com essa aqui a manifestar su mesmo, so para mim é importante que me na grade que vai chegar no program aqui, so é full parte de bo journey. Basta aqui me basta hoping está buscando, we're all hungry for something, right? And we're looking for something para nos portar a best version de nós mesmos. Então nós estamos stepping on different stones, então nós mes certo elemento não. Pero den bocaso, in this conversation, in many of our conversations com Tini, idi share com mi verdade, com a walking ang kubota basic program, everything was leading you to this. Dus, because sa tiki mas vera com botoneo school a manifestar a yudabo de crescimento. Sí, lo que echt me gusta de acting school, ko orama bay basta ma orda acceptance met wow, I got accepted. And so en nang echt masinya I found something like I can work with this. And kiko ma echt goed ding e prome aan and so it's like the acting school dat gewoon there were playful tools kunanta do nabo pa eigenlijk release blockages. Si boto geblokt, si boto een block person, si boto kanaran ku kosan ku bono afrowerk, you can't be playful. So it's impossible for you to even be playful and to transform into a character. Dus eigenlijk is voor mij aan je acting school eigenlijk bezig voor gewoon playful tools, how to step into your authentic self, how to step into your true voice, into your vulnerability. Correcto. And to being vulnerable, that algo también es scary. Pero es algo importante con un actor, ¿verdad? En tour het tools zijn eigenlijk dat echt asina healing van me. En to met auto hoop je verlegen dan met auto hoop je insecure. En I was afraid to show who I am, or just to say something. En to
tour e cosas kina dat as in a powerful and maybe algo acting shouldn't only like be for actors. It should be or amateur actors or professional actors, or it should be for everyone. Oh, wow. Everyone Kaya powerful, amiga. this. Everyone should experience this. Ito powerful lo que ba kay bisa, no? Kung emesa ta accessible pa tour hindi. Basta no sta. Sí. Den que forma assim na abota wak algo snelo por manifest or ayuda persona. Okay, dus guarda, prometo nos bijvoorbeeld it's really like getting playful with yourself, finding your authentic voice and actually being like okay to be vulnerable and get the tools. So si bunutin het tools na sa kung buto by hasia and sa leuk si bahaya het tools na in a playful way, how to discover that. Basta so berarti hobby part nang bijvoorbeeld ko ami discovered in myself that were very unexpressed. So without a hobby verleg, so cierta experiencia nang de mi bida of it could be anything. Na porta man kosang social of gedragsvormingen nang kubasinya di bo parents nang anang parents nang gewoon sociale gedragsvormingen ku kisas bo nota expressabo mes of patawanta kosang abaw and ku playful tools bo actually express. Anto kiko tour eigenlijk anto mi kasi un tiki mas sobra Kiko también a mí me gusta más después de acting, después de mi school, mato con mi casa, estamos un actor, anto nuestra casa, and it was great and it was wonderful, anto nos muda by Merca, LA, no sé, well, we're going to LA and we're gonna go for acting and that, blah, blah, blah. Anto nos puta nos couch for rent, nos puta turnos vida in two suitcases and we left. And it was a shit show. Anto, no sobra entertainment industry toch difícil, está difícil, pero immigration tauto echt basta difícil para nós. 8 anos, mi no por hasi nada, pasía de un papel. I couldn't find freedom in traveling, money-wise, or like any career that I wanted to. Everything was impossible. Sí. So, algo bonito pasó con nossa considerada un theater company. Anto, nantal tahasi hopi body movements. Dus eigenlijk nantal tahasi storytelling, kubo body, kubo kurpa. Anto nos collaborar with composers, musicians, singers, dancers, actors, everything, and we would set up like performances. Anto, nos haya un great following. Anyway, then esa aquí nos rehearsal process auto hopi intense, anto hopi kubo kurpa, anto body movement, anto then esa experiencia freedom, anto cierta parte ng din kuta unexpressed. Dus eigenlijk tour is aqui lo que nada me dice me quiere en el programa aquí. Correcto. By connect to the plant spirit, nos by connect to animal spirit, me by do na acting tools and not is aqui not by over die kung abota actua. It's by over die acting tools, me by yudabo descobrir your authentic self. Mit ayudabo get into those places that are unexpressed and actually need to be expressed. And to energy healing, mindfulness, it's a powerful, so gently it's ayudabo percebo na parte ng quizás nunca, of quizás bota fearful, bota pa llegar a cierto punto ng dibo mes, pa descobrir. Dus, it's going to be such a cool, mindful, and playful journey, and it's everything that I am passionate about. I'm passionate about acting, I'm passionate about mindfulness, energy work, meditation, and so, I'm echt haya asina importante, and so it's echt come up durante pandemic, kung esa tot pabo, pero
self-love and self-care. Uf. So hopi Sí, highlight full highlights lo que vou contando so que tá verdade como tá na bonita que in the midst of a pandemic algo assim fantástico por a manifestar e florescer que vou por criar programa assim. Pero in verdade, você me que vai tiki também para contar tiki com a vai verder com full research. Você tá base com market research, com interview diferente gente morrer. Kiko bo a concluir di research aqui nanang. Se vou nos portar sneak peek de Kiko abo a saca a foto, so ba conversar comigo entre outros. And ba conversar com diferente gente morrer, então bota sinti, me por pergunta mais recht, bota sinti como ser mulher ou como pessoa, nós está go through life se importa completamente expressivo com nos emoções e com nós está macme. Sí, market research thought humbling experience para mí. Ela surprised me. Sobre me dijo, algo, me estaba teniendo una idea, anterior me dijo, okay, a mí por una idea, a mí por hanya great, pero no que men, que quizás otro gente está hanya great or it's needed. Me dijo, algo, me tabay, haciendo market research, anto mayama, papi ku, me quizás roughly 40 to 50 women. Wow, amazing. So, sí, anto matarang lista kon mane kikutur, bomesa ami abay door de questionnaire kubo. Anto cada tour muhernan tour hay mesun questions anto bosa kikutot eigenlijk asina bonita of dat we're all walking with the same things. We're all experiencing the same things. We all walk with the same insecurities. We all have the same type of thoughts and the same struggles, and we're all the same, and we're trying to figure it out, and we're trying to and to bosa and to saki am te akbusa di programa kiku and to mitaya sa asina hopi importante pabo por bosa a disconnection sa look at the painful bosa si po disconnected di bones pa via di experience nang pa via di timbiabo sa bida not a fácil. Sometimes it isn't. But once we are connected with ourselves, we can make better choices for ourselves and feel better about ourselves, and then love ourselves, and then love everyone else around us, and be the best version of ourselves once we're connected. Correcto. Então, é coisa é muito importante sobre se nós disconnected de nós mesmos, bota vai cair em dolor, bota vai cair em pain. Quizás uno has choices not correct para o mes. And so once we're in pain and once we're unhappy, we're gonna make other people unhappy as well. But once you are happy, you know, it's a ripple effect. Sí. And so but you make everyone else around you happy, because then it's impossible to hurt someone else because you're not hurting yourself. Você que hoop het een misconception. Sorry que eu me onderbreek, amiga, pero hoop het een misconception que en happiness o algo interno, pero está algo externo. Você que me quer, então in naam te keren dat ons está bij we gaan de fout in, die que nós está mais bezig com felicidade externo, então ora enotei, ante ora botin bashipa ding, mi pensamento personal, no? Ja, mita quere mais que should be happy inside, no matter the situation, then the rest will flow. Correct, anto mita 100% agree ko ba Josie, anto busa outro coisa também ami a reparar of ma reason ubri pa mi mes, mi pobisa ko wisdom ta mesmo coisa, no? Wisdom ta sa algo echt gewoon deep inside of you. We zijn nos tour to carry wisdom kunos, and it's deep inside of you. It's not something outside. We zijn, of course, education, to recuan ang ein, and hopi importante, pero pure wisdom, tipo silence the mind, tipo take care of yourself, manibo to be, tipo hasi self-love practices, we zijn sobre felicidad sa dingbo. You're gonna find your wisdom. You're gonna connect to the wisdom.
hobby Biermanns dice, ay, minusa, I don't know how to do this. Ay, minusa. Anto nusa kaya dinge minusa thought, bosa. Anto, bosa. Un course ko ami tau mi struggle. Ami sempre tau say, ay, I don't know how to do this. Ay, minusa kung bahasa ikoki. Ay, minusa kung anto op gegeven moment die stop, Nathalie. Bosa. Sim. Bosa kung bahasa. Sim. Anto cada rato start Durante, anto mi switch. Pero, bosa, Mas wanneer een bitch slap is like, step out of it. Was ik je moment, zie. Zie, awe dat die ron als na awe, amiga. Un side note, no? Un side note, maar ik hoor helemaal in dat die, step out of it. ¿Qué pasaba? Josie, ben bij. Pero sí, I know those moments. Pero sí, es like, pero nos mestirti lleno, and bonto como te quiere con nos por acknowledge has que con nos mes, like, you know, ku me te quiere e promise stop to sempre acknowledge ku there's something missing, and then the second lota kung pa tap into whatever that's missing and to cresce for DJ, right? Sí, anto tambe, correcto, anto tin et tools nang, bosa, anto sai tambe per mi programma, mi te vai duna, bosa, mi te make sure ku cada persona will get a life to like a toolbox, bosa? Yes. Usa, Botas de herment. Correcto, sì. Un po' am sempre mi to contraddiggere ora non dice me, yes, si può spiritual, but walk on cloud 9 and this, no, it's not like that. Ojalá. My day, every day, like going like on roses and be like, oh, that energy. No. Sí, gente pensa, você bota meditar, que me bota gente dia bota de um steady, bota gente dia like ding, I don't know, La La Land. The La La Land, or I have so much patience. No. I get better, pero it's gewoon but every moment when you get out of balance, when you get disconnected of yourself, kubutin het box, pabo being back at Robert. Bosa? And it's say the instante, sobre, hey, we're human. Sí. But the toolbox. Exacto. In order to connect it and not lose our mind. Exactamente. Pero contame di toolbox. So, mi tinemi di lanti, ovviamente amico puto conversar on a regular basis. Pero contame un tiki di toolbox, so mi tahi asina importante pa nos viewers e nos followers di podcast que está atendendo por compreender também Kiko etapa para poder explicar para cada ponto heel kort Kiko a ideia está atrás de toolbox tool aqui dentro do toolbox. Yeah, okay. There's basically a toolbox for life kit kung ito ba doon na sa algo ka ami usa echt para mim mesmo anto ku ami sa ku ito super powerful. And so, I work on this like, basta mi to hope disciplined. And so, it's time to only ako, bumista discipline. Pero, it's like, I just want to like show people how you can, sobrang busy. Correcto. I don't have like all day to be like doing like body scans and Reiki, you know, I mean, I work with it. So right now I'm busy with it like constantly, but bosa simbia bosa bezig bono tin hinter dia pero bopor weave in a lot of moments throughout the day, and it's gonna be a huge difference. So basically body scan kung bota hasi body scan kung bota hasi kung energy awareness bosa kung bota bira aware di bo energia kikuta bo energia and kikuta energia di otro gente bijvoorbeeld sobra ami mit highly sensitive and I couldn't even like distinguish like the energy from, or people's emotions would just like come into my energy field, and it would blur. Basta mi lo sinto man si un otro gente su emotion, and so I can't really. It's like it's as if it was mine. Basta and not a deep. And so this energy awareness. Protecting your energy field, kung boto proteger o energy field, pa asina emotion nang nota Durante and bopo echt distinguish me. Hey, this is not mine. It's from someone else. It's fine. I'm fine. Bosa. So, but once bopo distinguish, bosa di biyaha. Anto tam kung bopo protect your energy field, clearing your energy field, kung bopo clear
crystals. Como tá chakra alignment. Então, durante minha les lang, Kiko echt moeten bij experienciar to enhance your creativity and intuition through emotional body movement. Moeten bij recibir authentic voice mantra. Sobre tin algo, anto c'est echt super powerful, tin guest guide kuta bini. Anto sobre, okay, botin mantras kuta set up pa cierto cos, pero bo authentic voice mantra is the most powerful. Sobre, bo voice, sonido, tambe ta ho frequency. Anto bopo echt hati hopikos ku voice healing. Anto mita echt haya asina grace ku guest meeting guest guys ku to be it's gonna be fabulous, and she's one of them, and she's gonna teach you. She has healed herself. Okay. With her voice. So she's the founder of the Million Breath Method. Anto ito ba yudabo kung by haya ba authentic voice mantra and stepping into your true voice through journaling. Anto etam sinabo kung pa journaling. Journal. Anto kon written. Basta sobre ko sa journaling kung basta the monkey mind mene babis na kumisamento dia show basta the monkey mind basta ku journaling miti algum tool tambe ku pusinya onde the monkey mind doesn't get in the way, basta and to kung buta echt connect to higher self and to kiko pa asina por live por life on purpose. Wow, met hij is na awesome, pero verdad, boting pari luna ta guide me through the journaling process, bosa. Anto inderdaad, I have to say, it's one of the greatest things kung abinta hasi. So, yeah, karon sa tapapa diferente momento, bota começar, bota stop. And I have to say, I have to be very honest. Anto, I feel very guilty ora minota consistent bezig kuni. So, okay na, in the process, mita dunano mi miss permission pa no hasiele awe, pero hasiele mas lat. Anto, mita sinto ki mas at ease with it, no? So, porta, de mi caso, mita birun di ki obsessed ku kosan, like, okay, mika hasiele, wow, anto, mita sinti ore ku eseita ba estrobami ta, mita flow, pero as ku mita, bosa ku bota, guide me through different forms, pa mi por hasi mi journaling, ku pergunta nang, and so that, seita, mita ayudando outro flow de energia. Então, I have to say, ora mi acaba de journal, okay, it's out. There it goes. E eu tipo, hope mas energy. It's super weird. Echt sinti like met een zucht, as in, okay, thank you so much. It's out for the day. That emotion is out of the way, or whatever. Just como pensa, no? Pero, dahil is na amazing at tempo programa. Ablief? But wisdom tambe, bota haya ding a journaling. Sì, então ito is na interessante. Bosa so inderdaad, não está underestimate o processo de transformação espiritual, no? Hoping ita pensa que it's yoga and meditation, then you're going to be all zen, pero enota is say, ita hoping mas personal que say. Bosa, laws di meditation, iko nang kubota hasi, pero inderdaad, a combination of different elements, tayo dabo toka yung tiki mas clarity, yung tiki mas balance, energy-wise, I have to say, but assim tipo basta bom. Of super bom actually. Pavisavo eerlijk. Mas mita hegli ko compartir também conosco, dorco bota tinha ko highly sensitive, no? Pero por tal sei de outro, nós temos plano conversation mas solo me quer para botar para tiki ding sei kiko etapa ta highly sensitive person and how to have those tools para yudabo, which me seguro vai ter dentro programa, pero verdade compating e tools nang eikuta yudabo compreender, hobby biabo a walking nang sa paper over, but we did not know that we were highly sensitive persons or people that pero sí, me te prefera po mi se eu estivesse full conversation DJ apart, pero in verdade me tá reabutudo por assim awesome, dus me quer para seguir explicando um tiki mais de que como mais tem ding etas de hermético tá eindelijk for life bota vai tini depois de programa aqui. Sim, dus zij basically tudo lo que me acaba de dizer, zij é tudo for life bota haya.
tem um programa mita by yudabo kung pa-implement rituals nang into your daily life. Pero essa é gewoon het toolbox kit, no? A parte de sei, tem hopi mais com botahaya. Dus botahaya mita by mi programa sa sei, é aqui também beta program. So outra ai mita plan de hasi program mais grande, não sabe ainda preciso como mita com sit in nature and find out what it is that I need. Manifesting that shit, amiga. Woo! Yes. Awesome. Oh my God. Amazing. Pero essa aqui também beta program. Dus anto mita echt super cool. Het bij te 6 siman, anto mita bij 10, dus het bij te 2 bia pa siman. Gerosor mi ora, het heet 3 bo ora. Okay. Anto cada jamar jawes. Tur jamar nos tin energy healing. Okay. 90 minutos just receive, relax, and just receive the Reiki healing from me. And so, enang sa has chakra alignment, bahasa ko mito na Reiki, bota by experience kung basta drop into your own energy, meditate, with it's all about playfulness. Dus it's really about like get on the floor and tur look it's all about getting out of your get the thoughts out of the way, and just delve into it. So 6 classes of playfulness. And so bijvoorbeeld meeting promesimang tema sa self-awareness and collective awareness. Die dosimang anto promesimang mita by un gas guide anto ita ela study plant medicine Patrice Aya in Ireland. Ela iniciami from your Reiki mastership e Aya Aki. I love her work. She has written over 20 books about plants. Nasi tempo ainda just absoluto papi muito hopi, no? Nos tem um pouco tempo ainda, sim. Nos tem um pouco tempo ainda. Okay. Anyway, so me to cut it short. There's the dosimang it's opening up to the self. The simang has the inner child healing. The 4 simang step into your vulnerability. It's 5th week meet your shadow and light, and 6th week transform fear into playfulness. Dus turcos need by doing acting tools, and so again, it's not about acting. It's not about I'm act. It's about finding yourself, and I'm going to be giving tools to remove the blockages, so you can really step into your vulnerability, like in a playful way. Was that? And so and find your authentic self. So it's echt algo hopi importante, no? I'm the higher, but and so it's really connecting to yourself. Was that to your highest self? And so nang ba authentic self ka. Dus met by doen het tools ng A, and it's going to be playful. The frequency of this program is super high. So it's all about, it's all about the spark and finding all of the goodness that you have, that you carry within you. Sim, coisa importante, porque hopi gente no saco não tinha, no amigo. Hopi gente pensa que portar den a situação que não tá den, that's what they deserve. Então, em princípio, that's not what you deserve, Muher Fabulosa. Por merece algo hopi mais que sei, tá huon ko cada vez me haya den diferente motivation, sabe, it's lo que uno pode awon no tá predominar bo futuro, tá juist como botar sali for de aqui tá lo que tá hasi bo futuro hope mais powerful. Pero me haya se na awesome que as nós conversando, me tinha para mim via WhatsApp as o programa aqui tá solamente acessível para essa puta de uma marca of que é acessível na Aruba também. Nou, het is echt virtual, dus het is para Aruba também, en para Aruba, para tura isla ng Caribe, Aruba Curacao, Bonaire, meeting Aruba price também, dus meeting special price. Sei que mensi abo, me seguro que eu vou escutando e por aí sunga que message me via WhatsApp que pergunta é um solamente na América. So I'm not just sharing the program com você e full journey de minha amiga Nathalie para sobre nossa friends, obviamente sim, se ele passa também. Pero me tá sharing com você para sobre la crea programa aqui de tal forma que
a nós aqui não tamo por benefit de gele. Queremi, I've been, sigumi, mi hasi 2 para 3 sessions de Reiki kaba com Nathalie. Eta algo que por hasi virtual, que algo fabuloso que tecnologia tá hasi. E hope importante para compartilhar aqui com você via nos podcast. Episode 6 awe na sopi mix tá juist sei. Nos quer de tour maneira para tour muhernan fabulosa de Aruba, não obstante a situação que você tem, não obstante momento atual, sentimento atual que eu tenho dentro, pero sim, me tá querendo é importante para nos share boa notícia, solamente boa notícia de a Luna Show, não? So setting the tone é Luna aqui, para abo por reconhecer a voz, para abo por expressar o mês da melhor maneira possível e para me tá ganbo inderdaad a oportunidade para abo por acquire e tem o mês toolbox e tasi hermente que nos mister para nos evolve, right? No obstante a idade tampouco, me tá caiu com master gerente da bisami, eta para muito young. Sim, me está sentindo young. Super danke, nossa mulher na 40 e fabulosa. Pero esta para tour, para de tour edad. Por pôr um pouco ênfase sobre você também, amiga, rato, passou. A pergunta da renta é se para muito young, pero é nota. No, it's really, actually it's 18 and up. Or, yes, 18 and up. No minors. No, sí. No minors, no. No, pero não para muito young, metin diferente idade, metin den grupo acaba, nós vai lanta young, ainda metin alguns spots left, so yes, I have all ages in my group, all ages. Kung aqui na Aruba nos por contact bo pa as nakip nos participar ko e programa? Okay, the easiest way to follow me, riba mi Instagram, Hollywood Reiki Master. So it's Hollywood Reiki, Reiki wat is R-A-I-K-I. So Hollywood Reiki Master, en to einang bo po gewoon DM me, of bo por bij riba mi website. That's hollywoodreikistudio.com and then we will push the contact button and so look at them and one of the best things that I have done for myself, and I think every woman should do it for themselves, is to invest in these things, because it's like the most worth it thing ever. Like, I have done it for myself. I have invested in myself. And so and we all have our own responsibility to take care of our energy and our life. Dus if I get a share também. Dus Amiga, me agradecido, me deixa super amazing. Quando nos bora conversar, eu me ainda arriba programa aqui, então me tá mesmo excited kubo, me tá querer todo dia nanki como tá follow, como tá base, como launching, então me tá querer it's super awesome. I'm so grateful kubo sa que nos bora compartilhar conhecimento aqui com outro e kubo tá acessível para nos tour também aqui na Aruba, pero I'm excited, me quero também message vão dizer sowieso passou, me quero quase seguro que me também do meio com o programa. I mean, yeah, I should. Great, I would love to have you. Pero sowieso, me quero seguro extender uma palavra de invitação na cada Muher Fabulosa. If you're tuning in now, kusapi mix, of you tune in agora aqui later during the day, me quero invitar para bij die page Nathalie Biermanns of Hollywood Reiki Master of bij die website die Hollywood Reiki Studio. Daarmee loop je bij share eigenlijk de content die is aqui. Deu para waka hoor via nos screens, me também share sei também via mi Instagram e de Muher Fabulosa e de Joseanne, como também mi Facebook. E lo mi tag Nathalie denje para botar direct contact com ne mas lihe, pas na kinang abo também aqui nang na Aruba por beneficiar de 6-week program aqui
Ik gun het jou para botas ta untas de hermen. Não somente de make-up com beauty products, pero untas de hermen com o yudabo na biba, bida autentico, completamente, imperfectamente, bom mês em todo elemento, pero se expressando bom mês de melhor maneira possível. Amiga, me agradecido viaje mais, porque eu na casa se comigo madrugar, awe para show para nos podcasts de awe. Se comigo a mim tipo de madrugar cada vez com me costam. Sim, não worry. Então, cosita, como quero dizer, vou sempre de meu programa, you can catch up on the recording, so what's up, Okay. It's all good. And we have a nice supportive community. It's me get a share. Super dank. Eu desejava, me trabalho com sowieso disso, me desejava alvast super hope éxito amanhã com o launching. Dibo program. So Oh my God. it's gonna be a beautiful journey. Yes. It's a special group. It's gonna be a beautiful journey. And I'm so excited to give this because I know how powerful it is. I know how transformative it is. And it's worth it. Every penny. I promise. Queremos, a mim também pensava, it's worth every minute que eu invest em momentos e seguro o programa aqui. Mind you me, a mim não fazia ainda, just para a parte de sua interview, acaba me a get excited. E aí, minha amiga, obviamente, Mickey Man. Pero sim, Deus me invitava. Yay! Vamos celebrar com nossa chance para expressar nos meses. Estou a tas de hermen completamente novo desde amanhã. Amiga, super danke. Me está contente de poder conversar com o Ribesa aqui. Então, sowieso me quedar em contato com Nathalie para que nós podemos compartilhar mais tema com nós outra plataforma fabulosa aqui para ajudar, iluminar, motivar e educar para a melhor versão de bom mês. Amiga, super danke. Tchau. Rosie, ayo. Bye. Prometo conocer nos podcast número 6 aqui na nossa Mix, porque lagabo com regalo para de alma para awe. 18 de outubro, este é o papiamento de Brahma Kumaris e da Bisa. Me toma tempo para gozar de cada aspecto de minha vida. Me toma tempo para Hari, essa aqui é a música de alma. Me toma tempo para pensar e reforçar mi mês. Me toma tempo para estima e ser estimado. Ta regalo de divino, me toma tempo para trabalhar e obter êxito e realização próprio. Cada momento tem valor, cada momento está enriquecendo-me, cada momento está ajudando-me para virar ser completo. Com essa aqui, me desejava seguro super e fabuloso já luna e com esse man aqui está siman e na com êxito, bendição e hope e amor. Me recordava que giving up is never an option and make sure you always share the love and happiness that you want to receive in your life. See, share the love. Peace.